Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है। लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। अगर तबीयत खराब हो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। Okay. তো কেনেকুৱা আপোনালোকৰ তো গোটেইখনতে পূজাৰ মহল চলি আছে। পূজা জেলেবি খাই আৰু কলকাতাত বনোৱা বুৰ্জ খালিফা চাই সকলোৱে মজা লৈ আছে। তথাপিও না আমাৰ কিছুমান নিব্বা নিব্বিয়ে আকৌ এই চবে কৰি আছে। তো পোনপ্ৰথমে সকলোকে দুৰ্গা পূজা শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এইবোৰ নিব্বা নিব্বি ভিডিঅ' আমাৰ দেশত থাকিব তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰোষ্ট বনি থাকিব। তো বাছ বন্ধুসকল বেছি পলম নকৰি মিষ্টাৰ হাবিবীৰ নাম লৈ আগবাঢ়ো আজি মেইন ভিডিঅ' লৈ। हम लोगों ने भाग के शादी कर ली है, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अभी कर्फ्यू भी लग चुका है। मोदी जी ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं, अब आप ही बताइए। मोदी जी बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा, पैसा नहीं है, सब पैसे कौड़ी सब खत्म हो चुकी है। कुछ हेल्प कीजिए मोदी जी, प्लीज हम लोगों का हेल्प कीजिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। যোনটো বয়সলৈকে এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে কেৰি মিনৰিক ছাপোৰ্ট কৰিম নে মিষ্টাৰ ফেচবুক ছাপোৰ্ট কৰিম সেইটো ভাবি থাকে। যোনটো বয়সলৈকে সেই হিন্দী ছাৰজন বা সেই ইংলিছ বাইদেউজনীক ভাল দেখাবৰ কাৰণে গোটেই ক্লাছৰুমটোত নিজকে ভদ্ৰ হৈ বহাই ৰাখে আৰু তেওঁলোকে কোৱা কথাবিলাক আধা গাৰ ফাটি হ'লেও ফ'ল' কৰি থাকে। সেইটো সময়তে আকৌ এই নিব্বা নিব্বিবিলাকে हम लोगों ने भाग के शादी कर ली, हम लोगों ने भाग के शादी कर ली। আৰু নানা খেল ইয়াতে খতম নহয়। সেইটো কথা আকৌ মোদীজীক কৈছে। মোদীজীয়ে ইহঁতক বাহ দিব লাগিব। কি বেটা তুমি 14 বছৰীয়া নিব্বিজনী আনিলা, আহা তোমাৰ কাৰণে গোটেই জীৱন ফ্ৰী, কি বস্তু লাগে লৈ লোৱা, তোমাৰ কাৰণে চব ফ্ৰী। চলা নিব্বা চুদা মোদীজীও এইটো ভিডিঅ' দেখিলে ভাবিব আৰু অ'হ বেহেনচোত আৰু নোৱাৰো আৰু মই নোৱাৰো আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ময়ো খোলো এতিয়া। মই নোৱাৰিছোঁ, ময়ো এতিয়া নিব্বি পতাবই লাগিব। 14 বছৰীয়া 15 বছৰীয়া নিব্বি ময়ো পতাব লাগিব। বেহেনচোত কি দিন দেখিছোঁ। 6 months later. মই ল'ৰা হয়, প্ৰথমতে তোৰ থপৰা চাই ল চিধি বাই, তাৰপিছত ছোৱালী পতাব আহিবি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক আৰু যদি চেনেলটো নতুন কোনোবা আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। মই তেন্তে যাওঁ, বাই। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, टूटा मेरा दिल उसे जोड़ना मत सिखा, मुँह में ले लन मुझे छोड़ना मत सिखा, तेरे लिए मैंने मेरा घर-द्वार छोड़ा।